Aprang sinoris today news kilang radon phasame kardom people churpray lo kardom. Pine berta thun bang nilimeng sami merdan phang chupi tangte non bertang ton pen arjuponita. Inut perang ke klemang pu dor sing tok bi pir the pen awitang lo. Munira tum pir the do tiga ko ke kimi ki he no jer pijer po doji. Bonta ki sundera hot polote jer pijer po tum idung ka visi ki ong. Misentek si jer pijer po kido kisunga hotlote jer pijer po inthai dang man det pwa salam the aho. Somsitara pung dhoni ram tok bia ronga me kar dor sing tok bi perang kai hinana ki klem ka chipaduk pik abang thulu. Alang likidam tanga por ni akot sta me kar biang long news along pinang an ahok pet aberta radalong ke wan piver perang ke polote dor sing tok bi heno. Api kar biang long news along pen chi udun si amethang All India News 24/7 CEO mate founder klempon pen radalong ahok pet aberta wan pilu. Bontalang likidam tangar ni pinang an ani ki dingki so ka cholong lo ka jok bang so per the pen chi opon si api so so phan chi pamoti kang datlo lasi ala liki so ka cholong ike kidney hinita ki thubo ka jok chi langone den athialang lia hemtun tangka maha mate dihin ka dure thek te ka jok bang so ki so pen chi pa jok uni det si a hemalong amat ni phai sir kep arni adap hiloveng adim sangtet chu enam der Puluni pen Aron Katha report Northeast Today News. Kardom niligaching honai solang duara doan. Nilinom kiso theta na kiso chorong babo nilabang so All India 24/7 News lo klembang. Ordinary lo sinone le kiso na tum theklong ko. Si kato ko be nang tum ang se aprang lom si aprang badam lo thekji lo ang se news ka tang tang bon thekji aphan na tum kato be hurju me ha pedum tha ni le bangso akiso ke mi da prang pe ang se aprang ke pon thekji bangso news ang se pang tang pon thekji aphan na to ma hurju be ang hang pedum tha kato be na me chuni ri ba la pen jor dom ni li presap ke jam check pana jok na bang ke aku pena bang presap na pena bang ke un edar lo siapa pasan dan koreo si bang so thang anton bang si aram bipo hiu me ha bipo si nin thelo Sarlong kitok bia hem rubor ki ora hemalong kopi ko son peloni me chupi de non malom arni kisoke khor cheda por hod me pen kachari kinang so kali polote hemalong me ki choti chipulin theke zon si di purong kang tui war number 7 along sarong kitok bia hem rubor ki ora hem adin kopi ko son peloni me chupi de abi tong circuit pen fire brigade tum adim an kali dunsi tong circuit pen me pamedun bonta rubor ki or tang aru bora bangki kadogbe suri phokep nike kanahok dupon non mat ke moneda tuma bangke arenga kukiso pon abanga vila kusi biota ripun news report Northeast Today News lahai ke deh Tante pine berta kilang sing ton pon ikoglo do me thakni kardom